Pozdrav svima! Danas ćemo se baviti analizom čuvenog romana Robinson Crusoe. Roman Daniela Defoea jedno je od najčitanijih književnih dijela na svijetu. Ne možete se smatrati obrazovanim čovjekom ukoliko ne znate bar nešto o ovom romanu. Pa hajde za početak da kažemo nešto o Danielu Defoeu. Daniel Defoe bio je izuzetno plodan pisac, koji je ostavio neizbrisiv trag u svijetu književnosti. Rođen je oko 1660. godine u Londonu. Zbog svog kritičkog stava često je dolazio u neprilike, što ga je jednom prilikom odvelo i u zatvor. Ipak nastavio je da piše i putuje. Najpoznatije Defoeovo djelo je Robinson Crusoe. Roman je objavljen 1719. godine. Poznat je po velikom broju prijevoda i navodno se nalazi na drugom mjestu iza Biblije po tome. Defoeov književni opus je ogroman i broji oko 300 naslova, uključujući knjige i članke. U svojim člancima pokrivao je širok spektar tema kao što su kriminal, religija, brak, psihologija itd. Umro je 1731. godine u Londonu. Ostavio je neizbrisiv trag u istoriji engleske i svjetske književnosti, a njegova djela se i dan danas rado čitaju i proučavaju. Hajde da ukratko prepričamo roman. Roman započinje uvodom u kom se predstavlja glavni junak Robinson. Robinson Crusoe, mladić iz Engleske, odlazi na brod protiv očeve volje kako bi ostvario svoju želju i nagon za avanturom. Brod na kom se Robinson nalazi napadaju gusari i naš glavni junak postaje zatočenik gusara gdje provodi 2 godine. Zajedno sa dječakom Ksurijem smišlja plan bjegstva i konačno uspijeva da pobjegne. Uskoro ih je primijetio portugalski brod koji ih spašava i odvozi u Brazil. Robinson postaje zemljoposjednik u Brazilu i počinje da se bavi poljoprivredom. Nakon nekog vremena provedenog u Brazilu odlučuje da se opet ukrca na brod i krene na putovanje u Afriku kako bi nabavio robove. Putovanje prema Africi prekida snažna oluja koja dovodi do brodoloma, posle koga Robinson Crusoe ostaje sam na pustom ostrvu. Od tog trenutka u romanu počinje njegova borba za preživljavanje, koja će trajati veoma dugo. Nema osnovnih resursa i mora da nauči kako da se snađe za hranu i vodu. Gradi kolibu kako bi se zaštitio od vremenskih nepogoda i divljih životinja. Vremenom razvija uobičajenu dnevnu rutinu koja se sastoji od lova i uzgoja hrane. Nakon nekog vremena na ostrvu se iznenada pojavljuju divljaci, ljudožderi, koji su na to ostrvo doveli svoju žrtvu kako bi je ubili i pojeli. Robinson spašava nesrećnog čovjeka i ubrzo se sprijatelji s njim. Dao mu je ime Petko jer je dan u koji ga je pronašao bio petak. Sada je Robinsonu bilo lakše jer više nije bio sam i mogao je sa nekim da podijeli sve svoje dnevne napore i muke. Tako prolaze godine, a onda se jednog dana dogodila slična situacija. Opet su se na ostrvo iskrcali divljaci, ali ovoga puta sa sobom su vodili bijelog čovjeka. U uzbudljivoj borbi Robinson i Petko uspješe da savladaju divljake i oslobode zarobljenika. Osim njega tu je bio još jedan zarobljenik i ispostavit će se da je to Petkov otac. Bijeli čovjek bio je Španac koji je doživio sličnu sudbinu kao Robinson, ali se njegov brod nasukao na ostrvo koje je bilo naseljeno ljudožderskim plemenima. On ispriča da tamo odakle je došao ima još zatočenika i dogovore se da Španac i Petkov otac sagrade barku, oslobode nesrećne ljude i dovedu ih na Robinsonovo ostrvo. Dok su Robinson Crusoe i Petko čekali povratak Španca i Petkovog oca, kraj ostrva se jednog dana ukotvio brod. Saznali su da je na brodu izbila pobuna i da su kapetan i nekoliko njegovih ljudi zarobljeni. Oslobodio je kapetana i lukavstvom i spretnošću uspijevaju da otmu brod. Uskoro kreću put Engleske. Robinson napušta ostrvo nakon 28 godina, 2 mjeseca i 20 dana. Usput su povezli Špance i Petkovog oca i otišli u Englesku. Kada se vratio u Englesku, saznao je da su mu roditelji umrli. Prodaje svoje imanje u Brazilu i u izobilju provodi ostatak života, uvijek izbjegavajući putovanje morem. To bi bio kratak sadržaj romana. Hajde sada da se pozabavimo likovima. Robinson Crusoe je glavni junak i pripovjedač romana. U početku on je avanturistički nastrojen. Prvo ga vidimo kao buntovnog sina koji uprkos očevoj zabrani odlazi na brod. Uprkos nesrećama koje mu se na moru dešavaju, on ostaje privržen tome da bude moreplovac. Pa prema tome možemo zaključiti da je bio tvrdoglav, ali i da je njegova strast bila izuzetno jaka. Robinson brzo uči i snalažljiv, što mu omogućava da preživi sam na pustom ostrvu. Robinson Crusoe je složen i dinamičan lik koji se mijenja kroz sve vrijeme romana. Robinson Crusoe na početku i na kraju romana potpuno je drugačiji. Glavni junak na početku romana je mlad i nadobudan, a na kraju romana vidimo mudrog, iskusnog i mirnog čovjeka. Drugi najvažniji lik u romanu je Petko. Robinson mu daje ime Petko jer ga je pronašao i oslobodio u petak. Petko je domorodac iz ljudožderskog plemena. Tokom vremena koje provodi sa Robinsonom, naučio je da ne jede ljudsko meso i tako prestaje da bude kanibal. Kada je Petko u pitanju, najčešće se opisuju njegova brzina i snaga, ali činjenica da ga je Robinson Crusoe uspio naučiti mnogim stvarima pokazuje i da je vrlo inteligentan. Osim toga ima i veoma razvijena osjećanja koja prepoznajemo u sceni kada pronalaze Petkovog oca. Dakle, Petko je hrabar, inteligentan i lojalan.
Nikada nije zaboravio da ga je Robinson Crusoe spasio, a kasnije su zajedno izbavili i njegovog oca. Robinson i Petko imaju složen odnos koji se razvija tokom romana. Moglo bi se reći da njihov odnos simbolizuje imperijalističku ideologiju, jer Robinson Crusoe tretira Petka kao divljaka kog treba nečemu naučiti. Osim toga, Robinson uči Petka engleskom jeziku i hrišćanstvu. Zato su neki kritičari smatrali da u ovom romanu Defoe kritikuje engleski kolonijalizam. Uprkos njihovim različitostima, Robinson i Petko razvijaju dubok i prijateljski odnos, koji se razvija sve do kraja romana. Roman je podijeljen u relativno kratka poglavlja i na taj način uspijeva da bude dinamičan i održi pažnju čak i u onim dijelovima kada je Robinson sam na ostrvu. Događaji su ispričani u prvom licu u obliku dnevnika, dakle imamo utisak da nam sam Robinson govori o onome što mu se desilo. Ovo čuveno djelo može nas naučiti mnogim stvarima. Neki su ga tumačili kao priču o neposlušnom sinu, jer sve ono što se Robinsonu desilo na njegovim putovanjima uzrokovano je time što na početku romana nije poslušao savjet oca. Zato je morao da okaje svoje grijehe na pustom ostrvu i da se na kraju vrati kao promijenjen čovjek. Osim toga, možemo vidjeti koliko je važno u životu biti praktičan i snalažljiv. Ovaj roman nas uči koliko je teško biti sam i koliko u samoći vrijedi prijatelj, čak i onaj s kojim ne možemo da se sporazumijemo. Nije slučajno što popularnost ovog romana traje i dan danas. Njegova slojevitost i bogatstvo značenjima inspirišu ljude i dan danas. Nadam se da ste pročitali roman i da vam se svidio. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite kanal. Pozdrav!